Vamos lento, ya que si nos apuramos no disfrutamos del momento, ya y lo vamos a arruinar. Če vam rečem ocvrta banana, najbrž najprej vsi pomislite na kitajsko restavracijo. No, danes bomo naredili domačo različico te znane sladice in jo bomo malce drugače začinili. Testo bo bolj hrustljavo, začinjeno pa s kardamomom in cimetom. Dajmo se kar lotiti. Najprej skozi cedilo presejemo 150 g moke, kateri dodamo 2 žlički pecilnega praška in 1 ščep soli. No le importa dónde y cuándo, nada no he hecho, no soy el que la mando. Nunca lo seré, su carácter no es de niña, que la puede controlar cualquiera. Nato vzamemo 2 decilitra fino ohlajene gazirane vode in jo polovico prilijemo k mešanici moke in pecilnega praška. Malce premešamo. Yo lo sé, independiente. Nato dodamo 30 g stopljenega masla in 35 g sladkorja. Ya que si nos apuramos. Dodamo še začimbe, žlička kardamoma in pol žličke mletega cimeta. Prilijemo preostanek gazirane vode in premešamo. Najprej s kuhalnico, potem pa kar z metlico, da dobimo takšnole maso. Maso zdaj dobro ohladimo nekje pol ure v hladilniku. Vmes pa pripravimo banane. Na štedilniku segrejemo nekje pol litra do liter olja za cvrtje. Segrejemo ga na 180 stopinj Celzija. Aja, pa ne si pozabiti privoščiti še kakšne banane vmes. Yo lo sé, independiente, Zdaj pa banane preprosto dodamo v testo in jih takole v celoti prekrijemo. Testo je malce bolj gosto, kot bi ga mogoče pričakovali, to ni nič narobe. Banane zdaj damo v vroče olje in jih cvremo nekje 2 do 3 minute do zlato rjave barve. Odcedimo na papirnati brisački in postrežemo s čokolado ali kepico sladoleda. Uživajte in dober tek!